Electrical Limited ejeko ni chitaya chiwaya n'ibintu binde binge byo gutumika asistima nkoni yabale chiwall brackets chiwaya cha East Africa Cable, CCTV, full moon, floor lights, extensions, panel lights, 4-feet tubes and 2-feet tube key sockets na room heater, fan, snake lights, garden lights, fridge guards, chandelier lights, security lights na solar floodlights. Banyole imeyumu chukisi opposite DTB Bank angena Shell petrol station. Nepokuba kirisimi ase namba enoti sano na ibere enoti sano nemo inyisano niseto enoti marakabiri. Capital Lights and Electrical Limited, where quality meets the purpose. Omurigereria bwe television ya Ndizi TV nigoto kuiraniria ngambiya muno asoko genderera guturigireria na gutusira kira rituko asemerubiriyo yeito yonsi CHINSA ngeberene bono onye kendegia korekanire aseke nyurukiao ekiota geto tumanye asubwango mono abonda isi veke nambeye asese miao enoti sano na ibere inya isano nemo ibere isano na ibere eyemo elioto akere nabasaki baito vaikasure na kubeko roboti ubwo asembeo emesa ya AMAYIA ya Ndizi TV nereyo kwa bekire simi yao ime. Eskuru ya St. Anne's College nigotogo kwa ribagari okumenta ebirengo byekisemi ase chikosi au ndobwate ekosi ya ICT asekrengo ya certificate na diploma na boigo computerized secretarial ndobwate chikosi chinde buna CCTV technician, video editing and sound production, computer technician and programming, web design egatie chinde ndobwate amaigerio yokobugia piano na boigo ebirasi bya computer asabana ba primary na secondary na boigo bali bakorire form 4 nigo togotoka ase CHINSA chikobwatia Kisii asamaga cha Uru Plaza egoroba ya gatatu angene benki ya Equity. Nyamira asamaga cha Timi Building angena juakali asepare kogenda yanchure. Keroka asamaga cha Cooperative Bank egoroba entangani. Ogembo wa Kenya pamoja sako egoroba entangani. Suneka amagacho a Dennis Adwea ase esteji yechigari cha Migori. Nyakoe ase chiro ya Nyakoe angene junction ya Marani. Rigoma ase chiro ya Rigoma angena Vision Point sako. Voigo branch ya Borabu ejuego toka imemo choki jauri. Erioko erikia nigoga neirie result slip ya KCSE ekebande gose waiting card ebicha ye passport na boigo chilingi 500 choko erikia. St. Anne's College, a center for professional academic excellence. Ndizi TV ubwansu bw'Gusii. Omugasom ya umwancho muligere rwegetaseni kya Ndizi TV nabwo obwansu bwo mugusingo gena litkoria ondigendrete ko bari tayerukima nanene no gendrete kwegokya ase okubwatia emeroberions litkoria lero ekirorire litkoria Jumapili tariki 25 cyumutinyo mutangani omwaka bw'ekibibere na 24 namanga gendrete gokorekana imense ya Kenya ekerwono ngo kwarigania semesa ya AMAYIA CHINSA isano nebere erionkomanyumna narayana kwarigania asenchera ere yobwenge nyoromna sensemo ya Facebook na bakagandira gotonyara wetera Ndizi TV News Digital asensemo ya YouTube gotonyara wetera Ndizi TV News boygo na boko ya somonsi wetera se website ito www.ndizitv.net ero tagandira gokumanyia asobwagari na watakorwa se CHINSA imeyense ya Kenya ere tariane EVERLYNE OSERO Joshua utanere okoenekia chibichenerio gichawe kera senchera yabene ngo kwarigania obeko gosangana nchwe ikomerio asenchera iyo wikirano.
chimbuli ringo kwa lionde chake AMAYIA CHINSA ISANO Nyamira senchira ere yobinge kurwase county ya Nyamira wase amatemo kurwase kenyero kya Nyakegogi ebyo gotoka chinsemo chia omugonjoro imeye wodi ya Kimera ere no mogoko magega iyo mwana basereta Elvis Nyang'au uyoba kagokora amatemo manene ye klasi kya gatano tato KCP omwakoeta nakonyora amaxi chimi sato merongo kianda 8 ase kurwase skuru boroso ya muitunya korenda kubatkana no butaka bure asengeyo nigomorkyo yo ataraba ga kugenda ase skuru nabona nigere no mogoko amagega yo mugavana be county ya Nyamira Amos Kimwominyaribo kubwatrana na Wilfred Nyakundi wesokia na koene kyabuna omorokyo yongo cyare kugenderera amasomaye ase skuru ya secondary ya Kanga nigoma mu abasereta Linet kemutaberega kworokia omogoko nabo igabanya kenyoro ase bamwakere mbiamono omugavana na koruo koboria aborokiwa balia bagenderete gucandika ase cinga babe bagusirwa eriyo kwenyorera chisemi ase chiskuru au imeyensi ya Kenya nabona bwatu mwana akuru Elvis kiraita Nyang'au yasona tukura ase skuru ya Muitunya akasikwa max 394 kurwa bwenchire kambura nkumurire skuru tukaba tokobanere badiruka lyaende aite kurukanga lakini ona bwatanjana nange kumuyo ngabakingo wengere ne kionda yango onyo konyo mwana yenchire kambura pi ngabakinkolera bona baminto bali baroche mutu asingenyo chitina ari kwenyara nkalero yo minto director Matinga akabaga kugamba no yo umugafana yito Nyaribo Amos akanyara kabaga ngonyero umwana bone go mwana ari kanga ngosoma hari nange data masoma ngwira niyo yo minto Nyaribo mbiyamono nandi mbiyamono etakwera na beire nkolera rero bonongo sekandi tiganya sago konya nando konya bonsi abatari kwenyara buna intuga nando to gusaba no mwana rero kagosoma tabakasego bagakojo anyari chibesa anyari kabaga kweba nera bwata bakuruma ega batari kwenya munera ni mwa batari kwenyara akinya sa tigago tse nanda konya butambi nabali waito ba Muitunya mbiyamono asega singiya ni mwa korete nyasaye tabeba nandi mugenda gosomia bana waito bokongo gantu bwata bane binyora abande bataranyora bokonyi buno mwana naro yori dio bwata 284 taragenda skuru abana mbare matororo omwana yo matigirete form 1 oyo ndi naro bone gotaragenda skuru mama mwabare umuko tari korora etoko basaba kera mwikira siga bano ito akore mirobere gake atokonyera abana baito ekeraga bano nereta ya Nyamira Tawatana nayo nigo abantereba bagutumika para enene ya keroka Kisii baganidia serikali ya kaunti kubatrana serikali ne kwene kyabnango gare ya bare pare yo iryogo kyania ebikore bimubaskano ebyo byabere bikwene kiwa ase chipa ase pare yo yani gago cachinga ki mubaskano mubebwe para uyo yibwatrania egari eyo yaimugetie amarwa abago korekana utwobokera rero ase chinsemo chia amabuko igendo cyabake goturubania obosombi botko bogokera rero nabono nigo abamenyi bense meyo babete bakoira amarwayo ase baruro kuboria aipare yo kugareiwa nabo igokuru kuboria gochia se serikali kwene kyabuna ekereme baskano ne yaberege okorekana ensemire tendrete me baskano yabage goikirano ro ase chinga kibwenarte eriyo gotanga aso goturubania emeroberende yobosombi lakini huyo ndetaya nyorete omiete kembe yoka kiaba tena marua watu wanarete kuiba na kende kiaba yero twazera kiabu akiga igari yabu akiriti machiki ya twanyora maro mondo yokure na mondere badakweti tore buyapi maru twanyo bando bakpa nyita maru bono mbale kuirura kunyumoro gandi batige kunyomoro wasante tumefika hapa saa 9:30 kupata hiyo gari ilianguka imedisrupt safari yetu sababu mzigo zenyewe ni parcel inafaa ifike mapema so imedisrupt safari yetu so wenyewe watareceive parcel ikiwa iko late na sisi pia tunatisia sababu tulikuwa na return trip sasa huwezi piga return trip sababu ya masaa tumekesha kwa hii baridi sababu hii ni gari ya mzigo huwezi kaa nje pengine mtu anaweza panda juu akaibaki so lazima ukae nje kwa baridi at least waweke rapid response unit sisi tunasikia maskari wa traffic wamelala hapo hakuna kitu imefanyika breakdown imekuja saa 12:30 asubuhi ndio sasa wanajaribu kutoa na hii ni kitu ingefanyika ungekuwa na rapid response unit hiyo ni kitu ingetolewa within 1 hour watu wangeendelea na safari zao vizuri tunaona hiyo delay inatuadhiri sana na hata kama ndio omba hii
kuwe na hiyo haraka ya kuokoa magari kwa barabara. Hata hiyo accident inaweza kosa na accident. Hiyo trailer imekuwa imefunga barabara yote. Inaweza kutokea mtu ajui ni nini inaendelea huko mbele. Ajipate anakuwa na accident. Kuwe na hiyo haraka ya. Hii barabara kila siku ni accident. Barabara ni kambamba. Pikipiki na ingari kubwa ipate pala kupitia. Hamuna pala pa kupitia popote, ni sinda kila siku kwa barabara. Mtu wa pikipiki anaogopa. Mtu angali anaogopa. Serikali panua hii barabara. Wananchi wapate kupitia. Omorikio manene ase kiombe kia bakore mirimo imense ya Kenya Kotu Francis Atwoli ni gesokire na komochia ABC Attorney General Justin Muturi askira goteba na teraikirania emirimo yabo ase ukurobo semia uchasomora iwense Dr. William Samuel Ruto kubwatkana nemero berio ya serikali egento kia ireire ogotaikirani wa wechira ase aba Kenya chokoreta amagendro niga yakwanete asensemo ya Matayo simeye kaunti ya Busia chinga kiboigo abeirega goteba gosabeireka gukwanira egatie bitambukero ebyo byabere bikobwato ko imense ya Kenya akoirera kwene kiabuna kosekorro kana buna obose biburongeti borarwego gochya serikali gati yabo ogotuguterware kwebina bya serikali ase bigambero anene ekina gigoro yobwa gachwe chinyumba ase rigorire insekegima nigo aboriri abisi yo kwene kiabuna ngo bwatkero bosemya borobwekirano asenchira yemo yogo konya obwekirani wako Mogendro ase aba Kenya bonsi. Ofisi ya Attorney General ninataka kusema hapa sasa na grupu yake yote na all legal government advisors wanataka wa advise government tusiona hii mfurutano ya kotini na president mara hii imetolewa na koti mara hii koti imepinga hii mara mambo haya yamefanyika. Kabla hayo maneno yajafanyika, government must be properly advised by the Office of Attorney General. Na any good politician ambaye anataka amani kwa nchi hii must appropriately advise the government. And this will avoid confrontation. Confrontation breeds danger. Danger is drives of people to fight for political positions. Omubunge bwebunge ya Kiharundi Ndinyoro nigo yesokire na kwegerera obwa matebwaye ne serikali ya Kenya Kwanza asikiri ataire buna amaskani na rororo ase abarayibonsi na koruko boria ase CHINSA chonsi satensemo ya serikali ensemo yebigambiro naboigo ensemo yebunge akobeka bosio amaganyo yaba Kenya asogochora konde wansi abarabe bagokora kwemerobero aho yorengete koreta amagendro nigo boigo aganiro murayibwense Dr. William Samuel Ruto akwene kiabuna nkobeka emerobero ya magendro n'abananchi bonsi gosira emerobero yo asenchira emo yo gokonya ense ya Kenya agoska bosio nigo aene kiriabuna kurwase orogongo rwa Mount Kenya nigo bonsi bare magega ya serikali yokrawa na Dr. William Samuel Ruto amano mokonyo ye Rigathi Gachagua na niga gocha chingaki ngana yaba yokochoro kwaye edio gocheko irali bagari ayo mokonyo bomurai wense Rigathi Gachagua egendrete koleta liberera imeyese ya Kenya niga yakwanete chingaki kirenta samatanga yamo asebunge ya Kapenguria West Pokot. Tunaheshimu all the arms of government, and that is why even the president is the #1 crusader of an independent legislature and an independent judiciary. Na mimi nasema niseme nikiwa budget chairman, kitu hajawahi fanyika Kenya mzima. Our first budget kabla itekelezwe, tulitekeleza supplementary budget. Na katika hiyo supplementary budget, tuliongeza pesa ya mahakama by 4 billion shillings kuwaongezea nyingine juu. Hiyo ni kuonyesha tunataka access of justice kwa Wakenya wote. Mimi nawauliza kwa heshima, sisi hatujipigi kifua, nauliza watu wote in all the arms of government kwa heshima. We must always put public interest at the forefront as we make all the decisions that we make as leaders. Na wasihi sisi tuko legislature, wale wako judiciary, tafadhali wacha Mkenya akue kwanza. Kama kuna manufaa ambayo Wakenya wanaletewa mingi na ile mipango rais ako nayo, tafadhali sisi wote tusaidiane kwa hayo. I want to make it very clear. Mimi ni mbunge wa Kiharu na mimi nataka nipongeze rais wetu kwa ile kazi anafanya. We
kama watu from where I come from, Mount Kenya region, sisi kama watu viongozi wa Kenya Kwanza wote, we are solidly behind the President of the Republic of Kenya, and we are fully behind his government, including the Deputy President wake kama rais wetu. Na sisi tunataka hiyo umoja iendelee katika serikali. Tunaheshimu viongozi wetu wakituongoza. Omorikio manene ase kiama kia Orange Democratic Movement ODM Edwin Sifuna nigagendrete kuma mochio muraiwense Dr. William Samuel Ruto kubwatkana na kiria watauna nigo aganete koreta ogwatananika kwe byama bya siasa okwana me mochio Mombasa ase umurobere obokorikia babwatani ase kiamekyo kia ODM Sifuna nigatero na serikali ya etani go chibesa chabekirensemo achogosira ebyama bya siasa gorinde korwa chinga kyo muraiwense abeteka gosoa ase serikali ni gochbese cyo kitarabwato kwa ekyo kekere kyorokereri buna nigo baganite goturubania oko obomo bwebyama bya siasa nigagerere kyama kya ODM na otabane kyama kegendrete gotigara geteneine butingu asagendrete ko kubore gochase ababwatani kogendera kwerikya cinga kiyechibo igo Sifuna nigamo kiri serikali asoko lya chira cyobolimo asaba Kenya na otana nigo bagucha kumirana aseke minano kyobo chole borene bu mwaka bwe 2025 Nibere. Wakati ambapo tumeingia kwenye uchaguzi mkuu mwezi wa 8 mwaka wa 2022, bunge ilikuwa imeipa vyama vya kisiasa jumla ya shilingi bilioni 1.4. Alipoingia Ruto akakata shilingi 800 kutoka kwa hazina ya vyama, kupelekea kwamba sasa mgao wa ODM ulitoka shilingi milioni 300 sasa umekuja milioni 120. Anataka kulemaza shughuli za chama chetu cha ODM na vyama vyote vya upinzani. Lakini baba amesema tuwe na hela tusiwe na hela, lazima tuje tuwaone watu wake wa Mombasa. Mpigie baba makofi. Na kuna sababu ambayo tunataka tuimarishe hiki chama chetu. Chama cha ODM Kenya hii sasa ndio tegemeo la Wakenya wote kwa ajili ya ukombozi wa taifa hili. Munaona kwamba kazi tayari imeshinda Ruto na wana Kenya Kwanza. Si imewashinda? Kazi imewashinda haijawashinda? Imewashinda haijawashinda? Sasa kwa sasa inatakiwa sisi tujipange vizuri kama ODM kwa ajili ya ukombozi wa taifa hili. Na huu ukombozi unaweza kufanyika wakati wowote. Kwa hivyo lazima tukae tukiwa tayari, si ndio? Abanyagatari korwase county ya Homa Bay nigo bagenderete kogosereria omugiro bwemeremo asikira bakwemurunganiria ogotekeraniwa kwa maganiabo ne serikali ye county gokwana chinga kecho nigo batere buna serikali ye county nigo etarabaikirania maganiabo kubatkana no koiwano ko babete bakobeka gati yabo ogokinwa kwebirogo ase abanyagatari egati ya makongwanda manga ibagenderete wetera asibate na tibari gocha kogendera kubwatoka obokoreri agwika amaganiabo Ladies and gentlemen, I want to again offer my sympathies to the citizens of Homa Bay County. We would not want to be in any situation like this in the near future, but for the purpose of posterity, we need to sort out these issues once and for all. And therefore, we want to implore upon the county government of Homa Bay, please, we are even now asking, out of humanity, kindly and urgently address HRH issues in Homa Bay. And let us have a legal framework on which we can look back to sort out issues as they arise in future. Until the issues that are most close to our hearts, which are promotions, redesignations, and confirmations, are conclusively agreed upon, the doctor strike will continue and it will result in total paralysis of all services provided by doctors in Homa Bay County, which include specialist services, which include consultancies, and which include surgeries. All of them are going to come to a grinding halt until such a time that we have an agreement with the county government of Homa Bay, and therefore
Egati yababwatani korwa sekyombe getenenerete dini y'Abayisilamu imense ya Kenya SUPKEM nigo besokire na kobwatoka notice yawe karitko lya Jumatano iri kumurusia abisi omunyakerogo obondo bwekyombe kyo eyo bagoteba ore abisi mamincha nerichiko korengana barabwani go munyakerogo yo abairega kwangerera ekirogo kyo no nyamagega yogochorwa guse yogochorwa ku munyakerogo mwao oyo bete kago itaberanwa nabono nigo baruro kubore ocha serikali goso agati na kubakonya kugayana omuchando yo eri konyora omurayo yora bakonye asoko genderera bya edini yabo. We followed the court process. They have refused arbitration. Twice invited, the last time being 10th of January. The government cannot wait indefinitely for people who are not legally in office to continue running institutions and maybe appropriating funds. Registrar ameissue barua kusema kuwa mimi ni legal chairman na nitarudi ofisini. Kwa hivyo what we are saying, Kenya is a peaceful country and we as Muslims who profess peace, unity na amani sana sana sana. Kwa hivyo hatukuja kuvunja chochote, kuingilia kitu chochote. We have come to announce ourselves and now we are waiting, as we were told, to be patient for a day. It is shocking for someone to take time and go around the court, buy time, and stop a Muslim community from getting their right as a Muslim to get their leaders. And in fact, he has made this organization to be an NGO for his own benefit. Mwanchi omulere banorobotyo naro toreto mwerio bwa AMAYIA ya CHINSA ISANO na IBERE senchira ere yobwenge korende na mangeto gendrete go kwariganiria ainende nacho koretera senchira yobwenge chikoraga CHINSA ikome gendra kubwate miroberionsi ya Ndizi TV na bwo obwansu bwo Gusii asensemo ya Facebook otanyarwetera Ndizi TV News Digital asensemo ya YouTube Ndizi TV News boigo na se website ito na bokuja somo etera www.ndizitv.net yereto gendra go kumanyia ase oboime Eritreane EVERLYNE OSERO Joshua utanero neki achipicha nerio gicha wikeire asenchre yabene gukuganiria oborigereri boro byasemero bereke ekubwatia na boigo omubaso oromotoerero. Ndizi TV, ubwansu bwo Gusii.